The Synjuk Ki Rangbahkur on Thursday urged the Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC to initiate legislation aimed at protecting and preserving the matrilineal system of clan lineage among the indigenous communities of Meghalaya. A delegation of the organization, led by President R.L. Kharpran, called on JHADC Chief Executive Member Thombor Shiwat and submitted its concerns regarding the need for statutory safeguards to strengthen the traditional clan-based lineage system. The delegation underscored the importance of the matrilineal system as a defining feature of the socio-cultural identity of the Khasi and Jaintia communities and advocated for creation of legal and constitutional provisions to recognize Rangbahkur clan bodies and empower Rangbahkur clan elders in the discharge of their customary functions. The members also stressed that the institutional recognition of traditional clan structures would bolster indigenous customs, lineage practices and community governance. They expressed optimism that the proposed legislation would reinforce customary institutions and ensure the preservation of state's unique matrilineal heritage for future generations. Ilemi nasional nang sedap ban iklu di CM juga Jaintia Hills Autonomous District Council halor kimat kebe day but the Matrilineal Society ke jumi mat nakaliang ke jumi na Khasi Hills mila esong ke jingyalang halor kini ke isu but kini ke isu tentang ismopo ombak kakta tangi ni apa Khasi Hills anway kakta hi ya kabri neutral borok koi but kejing tu bakongsan kejungi umyawan si kalau mengipan ya kejing kersha kakti kamon kakti kadiang na kadiang the Jaintia Hills Autonomous District Council bahkan kersha yang ni Khasi Hills Autonomous District Council markani kai ajat shakakme kamdei kaba ya damshet kadai kaba nadu handa hanta bakani ka kata ya ka imlang kasalam ya ka culture ya ka dustur kiriti kijumi bat limpa pan penduk pan pendam niki dalele ruan kumta ismo bada ka jingwan ka jungi shani hadin mi ya kundu niki bat mi somo ulay ba habay kran bat i mi somo shay kada ba nakakmat ko samski jung iru bat ila airu ya kejengkula ba nakaliang Jaintia Hills Autonomous District Council kinshim kiai kini bat kin kersyam ya ka jingdawa ke jung iru kunju tin nakaliang ke jung iru mila pensngau hi mila keliru hato nakaliang jom ki kur ki wahe kur jom kari Jaintia kilawan na syaki di yatu kilawan bat nagali ng jumi om miru ni yatre rengkat bat ni support iki punta ni german bat ni community baga aka kebabha bat baklan kan mi nakaliang kajongki hagaju paporu nakaliang jonga ngalong ngabatu yaga bos yung secretary yung ka Synjuk Ki Rangbahkur beri nyokra markaniru kala akta yang bar dang menen mencisni kami skawai pat kaan permi neriang ke KHADC habe dei bat ki jaka ki uta haba ke yadi ke tiet ke thok ke tar ba kin ton borsu ki CM Ki Rangbahkur bat kiwai di kani company kawai kaan halor kawai pat ngem tiap kai di tu bat kenyalam syai na ta kada ni nakaliam kajung ni menta na Khasi Hills bat kumju ru na Jaintia Hills ni aware iki Beliau lejong kiba dan pok ke beriu nyokrat nakaliang ki Synjuk Ki Rangbahkur manakaliang ki Synjuk ki Rangbahkur snong ke beriu nyokrat bangin yasno tilang hakni ke jing dawa ke jumi ba dei ban penduk pendam kumi ini ke ba kta ya ka lawai jong gari bat kajai penre
Basta kau yang tu kalau kita ada mentaru ni tangdan dan tinggi tingko buat ke SRT dewa bila ya di kebiayaan kalau kata mentaru kada sebut ko high court mentar begitu mau pensiun saya akan jajan upah dari kita biar lepas tulis sistem kada mentaru dan perang kajinya kaca apa bagilah implit di kamu high court dia kuman benerak show agak tinggi keren jumi presiden jumi market ni ke ajaj ke kami kamdei tang hapering jumi khasi dia kekentuk ru yang gigaro de halor gani anong remba ngi ngismo komen ya ka ke ba ibasnya bahang lang ila pun snow ba ngi don kam badla ya research halor gani pan penne ya gani ka ajaj sika kami hapeng kini kilai penhot ikasi Jaintia bat karo bat nakal yang kejungi kejik temu kejungi minta tolong ba hak kini teo wan bangin ya kedu yung chief minister bat ya baro arbut ki deputy chief minister kejungi bagin yo ya kejik kershan bak kejik itu nakal yang government bahkan penslo begini kidai ki Matrilineal society from all kini kilai to tribes.